pencil katipal nore na engchumo engma itiswalo. Pencil katipalani keima wangin liam ituara thil kati suala piangin rure turin englai puin iom thin ma se kati sualte inore hian ipeng te chu I hlo zela I lo te zual zel thin. Nore na chu adikani ma se inga te vak kangai lo I muang hian kei chu engtik huna po iti suala pianga tranpui dur chein siam kani. Nima sela engtik nia emo kalaralanga nangin atharin minlatha kang ti karya kahna a hian kahlim tak zet chuwang chuan khongai takin lungai to su lungaya iom mu hi kahua ani. He pencil le nore na inbiak na rilru tipur takhi kahmua. Nule pa ti chu nore na ang niin anfa ti chu pencil anni. Anfa te tan englai puin an om renga anti sualte siam thaturin. Achang chuan chumidung zui chuan liam annia ante tual tuala lo upazelin atopa anral rai thin. Atopa anfa ti chuan nupui pasal neima sela. Nule pa ti chu anfa ti tana anthil ti awang chuan anhlim renga. Antana milutakte lungaya om mu chu anhongoi ngoi thin. Inule ipa tikha duadro anchunga ngilneila apoimo bera chuan mangai hle ro.